Ebusiama wakwaba efa embra attention TV so social media trends ama me be so more attention TV so na oni ne din share na attention TV ma me ka say your Facebook, YouTube, Twitter as attention TV gate and then na power and I say na ne sem eda so social media so any syndicash na ye ne nim say video bi air trend dey fast syndicash one o tire matra na no memendas United Showbiz for what day chema wuntumi ye topic na ono so akoye worker of chema wuntumi nintin na wo tire matra say na nama Brown efre chema wuntumi epa na chewa Tvgh TV obetina TV so to be e de mane wona wo host show no e de wona wo hunu ebo nkankan e wa asem ni mu no se say na ho ehi enso ababonten abetutu bi e de amani Tvgh na wo tire machire kamya kwa ese Tvgh na nipa na tire ne ntono na ebusia na ho ehi akase bibre ba kotie no e de aba na so ansa na mamenka wo say University Foundation ana asema asema me di dwumadie yi ebe so mo e wa attention TV so yenko na yenkotie na ho ehi embasia video wa ye e de social media na so a odi Father Dex na tem Cindy yobi enyobi a menene won tokwa na asema ba me ba be kan gidi but me pese me kan nyansa sem hwa adwuma na eye movement TV na asa chema wuntumi bi a wote ano no enye wadwuma wu uye adwuma yeni uye adwuma yeni tieni ye uye adwuma yeni betumi ayi wadi ne even na e post video na adwuma wura betumi afra no ayi wadi nti basa na Father Dex na okoya ukodi na tem na asa utina social media so udi na tem no nya de na efre mu me bisa question na edie ne wanya efre mu Ibisao Cindy Shawuye wonamfo ho na namfo abema wo nsasi fom enamfo wa wadamfo munaguchi de nenam kodi nkomoso wono no de ko Onua TV last minute uba ya na one Captain Smart akwa kwatwempena Captain Smart edu fala wantwia ka wanyope wan kasa wadamfo munaguchi ena de wonenam adamfo boni ba bia du bawie so wanhwe yi ebese wo brapa a word to a wise is enough na watumi asheda ahwenyame anim atumi aso camera na bra Father Dex wabon wabobi asunfuo mienu na even sabe Father Dex nim nyansenti ohwansem ekọ ne platform no so no ye de ya no tu mu bo ne ti no the best thing say e wo so wotena ba bia asam ne ko so no na opachew nyame adom o ma pachew ama asomdie aba watumi ye video na ti bebisa wo say ye yi wadi free movement TV hono mo na se ekoba se adwuma bi ewo even crowd UTV na akonya ba se kona wo de ekoya ekwan of us we di Father Dex na tem no ukọ abeka se father me sorry ana last time fifi practical term se nana syndicate di matem because of common enemy friend I think some kai some na me so wonsa do call Kingdom Plus fifi practical so and I'm close to case no syndicate mo wani na ho na wunsa Cindy muwani na ho na wo ya won so do hu be bonkofo bi o ma no ya omutufun sebe omanum kasa nye de ya eya wa na wo sai wo daache sebe mpredi asampanimfo si dimboni ntini ye tetin satanat na tornado ni efiaso asnega enya asem to andi osusu sebe bi efiaso asnega to ye program bia ehon nipa etwa ho ahia ye sebe atamfo a emfa hu nkonkwajim Cindy yen ye hunu ne de yen yesua eno na mete ya medi tufo ya tra social media kasa mankofo bebre
ya tra social media ye adwuma man nkofo bebre but last minute ya de boni ne tia yeka last minute ya de boni eni tia yeka oti ase no watimi atena se kone kwateke atenia nkofo diu kone kwateke enti Cindy wa de wa hwanyame anim a wa yeyi to woda anu anadwe na otibuwa ne wudi wa hwe abeto nkwaso o wa hwe obetwa nkwaso na Ghana hanom me sei so ko du obi ati kokon kwase antokwa konya nkwase asem a ya do be kon kwase akọ na wakọ akọbre tie a word to a wise is enough and obey is better than sacrifice munaguti se Captain Smart wone wada wona do ko Onua TV wone wada waso wone na do ko Onua TV ena ukohu Captain Smart ena ututale na man so akwawe wo oti ya na ni wanka ho asem me bi so asem o se enye se e bi a movement TV na wo ye adwuma ena case we kosi ye ntinkade wo ye no ka ba ye ena chema untumi dia wo ka no wa ka me wo ye me boss wo ye me wey wo di wani tu ni paso eni abrabo no ko bo nkuma na wo ko ni fa Cindy emma wiase nkrokro wo na ada because wiase na ye wo no wiase eye bad biso mu hime memitu yi mi wunu makwa ba ne aka mi social media we sun ka mehwe yi pa semafo obi so ye me maame mafo obi so ye menua me wofa wanya asem mi beka bia ma no mi beta na tie be konkwase antokwa me simi mi wunu makwa na mababie mu a agurade yankopon ke bi nsida sabi mpradu yasam social media isu betimi edi nipa boni ni ati ne waton wo nokura fa de wo trasia ne wo kan nyina ya tronko a nipa nim se case we a no creator but na hu ahi o twa de fa ha how long Monsha emresantra me trans social media defend the asofo ni bi but last minute sa asofo na so liti ya me etimi de yakoso bia ne de yesibia me aya na nya me nwanwu nipa obabua ne be defend ne na be so de tia wotena nkrofo ye kwani di o matinya asem nyina ya nya hwe nyame na di nipa nam ebi kura nya nyame bambo ankasa time obi koba utuo ko na obi kowa osekan utu fie na obi di jabeto no wa hye oni fie na wa hye kwa Cindy eni sikanieti enkokwa sikafo mtokwa wu na ufrant mago enkodia pipragro sabi ufran ne fita enkotwa botom nam ekwan ya ufa so tenase ya wudi tema wuntumi ya ya friends say Father Dex na tema wudi na tema wudi na tumi nti wankasa no tenase no ubisa anwosa ade abi ye emfaso be de woso my mon kwala bia enkwala bon ya mudidi mpanimfo atem nti sabi munyini nche bo mu wiase amobaye ena akra 25 years ne de na boda ho 30 years ne de na boda ho 32 what a shock gone too soon and now sanye mawenti ene sanye mawenti na oya kwala suko no ma wasi suna ubobra upanyame animu atom upanyame ebam boni ni nsira obeba betena social media because of say obi afa wadwuma abrantie bi ni a friend Bishop Lumba no Royal TV betumi akasa abrantie ne tena Royal TV ya adwuma basis yes oso ye nesi uncle na waye no wosori o ka o man mu mpanimfo atem de wasan we twana da pa ni nasefo wo fendi nkofo bebre and then first time am ebo ni din wo fendi nkofo bebre
kano kura kakra no ayew kakra last minute Royal TV for say osoria adwuma mu wono saa o school media school na o mo kono onim mu ma etwempra rough osisi mu ma pe rough tieniye nana we here ensem a wono so e dia todwa e dia fa syndication ana ye dia beso mo e wa attention TV so mama nka obi em se university number and 0548302985 attention TV we inspire you more macro.